ti karawang agbiro ka dito'y lubong em di met masarakan awan pudnong napakap nakam enggat apo ti masarakam ni Jesus laeng makap nakararwan ni Jesus laeng makap nakararwan isu laeng makabalbaliw bibiyag mo ikan nakat pudno nga tana ayat rago pay inayan nga ni Jesus laeng makap nakararwan urayat dati kinabaknang kendayaw magunod mo ken kaawan ni Kristo awan tal na ditabiyag mo non ipatay ket tumawag to awan serbit kinabak nang mo ni Jesus laeng makap nakararwan ni Jesus laeng makap nakararwan isu laeng makabalbaliw ibiyag mo ikan nakat pudno nga talna ayat rago pay inayon na ni Jesus laeng makap nakararwan tumawag to awan serbin kinabak nang mo ni Jesus laeng makap nakararwan ni Jesus laeng makap nakararwan isu laeng makabalbaliw ibiyag mo ikan nakat pudno nga talna ayat rago pay inayon na ni Jesus laeng makap nakararwan ni Jesus laeng makap nakararwan ni Jesus laeng makap nakararwan